Mari kita siang nomor 40 ayat 1 dan 2. Mari hite goar ni bata aman dohot goar ni anak Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni to di perbadia na tumo palagit dohot tanaon amin ale aman amin ani bano agijang mau liate mahudok kami ala asi dohot dengkan basa nakodami muli kami lau mamuji dohot pasangan poko dibaheni dongani mahami buka roha dohot pikiran nami lau bege hatani Marsa dari roha mahita lau mamuji dohot pasangan perdebatan di bagasan pityo martangiang mahita ale Tuhan debata amanama namar habangsa di bano kita nunga roho di tonga-tonga ni wanu nami lau pasadahon hami bukan kelalahon hami holan marhiti hati tubumi di portibio gabe boy mangunuhan marhain baru urupi mahami ale di batanari asa markuku hami mangulahon akan adinggani sai pasu-pasu saluhut akan nahu patu pahami hombatu lomo niroham amin.